Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe nshuti udahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru byacu tukugezaho hano kuri Rugwiro Empire, ari nako tugushimira cyane wowe wakanze subscribe ndetse nawe ugiye gukanda subscribe aka kanya. Mu gihugu cy'u Burundi imodoka yapakiye abanyarwanda n'abanyekongo b'abanyamurenge ibajyana ahantu hatazwi. Amakuru dukesha ikinyamakuru Kigali Today avuga ko mu mujyi wa Bujumbura inzego z'umutekano zafashe abanyarwanda benshi n'abanyekongo b'abanyamurenge zikabapakira amakamyo bakajyanwa ahantu ataramenyekana. Ikamyo y'ibara ry'ubururu bwijimye itagaragara ku birango byayo ipakiye abo banyarwanda n'abakongomani bivugwa ko ari iya polisi y'u Burundi niyo bivuga ko yabatwaye ahantu hatazwi. Ibyo ngo byakozwe kuva mu masaha ya mu gitondo kuri wa 17 Gashyantare 2025 mu duce twa Buterere na Cibitoke, aho abasore aribo bibasiwe. Nta rwego rw'ubuyobozi mu Burundi rwigeze rutangaza iby'iki gikorwa, ariko usibye n'abakuwe mu duce basanzwe batuyemo ngo n'abanyeshuri b'abanyarwanda n'abanyekongo baba mu Burundi bari mu bafashwe. Gupakirwa no kujyanwa ahatazwi ku banyarwanda baba mu Burundi biri kuba mu gihe muri icyo gihugu hari umwuka mubi n'ubutumwa bihembera amacakubiri kubera igitutu cy'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho umutwe wa M23 wamaze gufata umujyi wa Bukavu uhana imbibi n'u Burundi. Uyu yitwa Moise Nyarugabo, ni umunyamategeko akaba n'uwo mu bwoko bw'abanyamurenge. Yandika kuri iki gikorwa yasabye ko hubahirizwa uburenganzira bw'impunzi z'abanyekongo b'abanyamurenge. Nyarugabo abinyujije mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X bukubiyemo icyifuzo yagejeje kuri Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, yagize ati: Bwana Perezida wa Repubulika y'u Burundi, mbohereje ubutumwa nk'uburyo bwonyine bwo kubagezaho byihuse ku byerekeye ifatwa ry'abanyamurenge baba mu gihugu cyanyu ryateguwe muri iki gitondo. Nyarugabo yavuze ko abo banyamurenge bari gutabwa muri yombi bakiriwe n'u Burundi nk'impunzi imyaka myinshi ishize, mu gihe abandi bahatuye nk'abanyamahanga bahafite ibyo bakora. Yavuze ko urutonde rw'abanyamurenge benshi bafatiwe mu duce dutandatu two mu Burundi harimo Nyabutege, Mutakura, Kamenge, Jabe, Mutanga, Kanyosha na Nyakabiga. Nyarugabo yavuze kandi ko hari n'abafatiwe ku mupaka wa Gatumba uhuza DRC n'u Burundi ku itariki 8 Gashyantare 2025 batararekurwa na n'ubu. Ibi bibaye mu bihe imvugo z'urwango za Perezida w'u Burundi nazo ziri kwiyongera. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi amaze iminsi azenguruka mu ntara by'umwihariko mu makomini ahana imbibi n'u Rwanda nk'ahitwa mu Kirundo, aho yashishikarije abarundi kwanga abanyarwanda. Perezida Ndayishimiye yumvikanye abwira abanyakirundo ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi, bityo ko bakwiye kuryamira amajanja kuko ngo baturanye n'umwanzi mubi ari we u Rwanda. Perezida Ndayishimiye yabwiye abaturage ko u Rwanda rumuteye mu masaha 2 gusa u Burundi bwabo bumaze kubona intsinzi. Bukeye bwaho yasuye indi ntara maze yigamba ko ingabo za Kongo zifashwa n'iz'u Burundi zikomeje gukubitwa inshuro, kandi ko byanze bikunze uku gutsindwa gufite ingaruka mbi ku Burundi, bityo ko yiteguye intambara igihe cyari cyo cyose u Rwanda rwaba ruteye u Burundi. Yaragize ati: twebwe ntabwo twakwemera gupfa nk'abakongomani, abantu b'abagabo bakanuye bagapfa nk'ihene. Apu twe ntabwo byashoboka, tuzarwana kandi ibyo bashaka bazabyibonera. Perezida Ndayishimiye kandi mbere yaho gato yari yumvikanye aganira n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi ko afite amakuru yizewe ko u Rwanda ruzatera u Burundi. Ayo makuru akaba asa nk'aca igikuba gituruka ku ipfunwe, aho ingabo z'u Burundi ziri kurwanira muri Kongo zikomeje gutsindwa n'umutwe wa M23. Icyo gihe Perezida w'u Burundi yavuze ko intambara ya Kongo idahagaze, Kongo igakomeza gutakaza ibice byayo haba hatahiwe u Burundi. Ariko nta kindi yashingiragaho uretse kuba ingabo ze yohereje gufasha iza Kongo ubu nta hantu zisigaranye, kuko nizari zamanutse muri Bukavu zamaze kuhirukanwa na M23, izindi zikaba zarafatiwe ku rugamba n'abarwanyi ba M23. U Rwanda icyakora rwakomeje kuvuga ko u Burundi bufasha Kongo mu rugamba rugamije gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, bakaba babikora bihishe inyuma yo kuvuga ko barwanya M23. Icyakora uretse kuvuga ko ruzarinda inkiko zarwo n'umutekano muri rusange, nta na rimwe u Rwanda rwigeze ruvuga ko rufite umugambi wo gutera u Burundi.
urwango Rwanda yishimiye ku Rwanda si rushya kuko kuva yajya ku butegetsi yakomeje kudashaka guturana neza n'u Rwanda kuko yafunze imipaka yo ku butaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda maze byica ubuhahirane ku Banyarwanda n'Abarundi. Wakoze kubana natwe, reka duhure mu bindi biganiro n'amakuru tugutegurira.